Ukpa bakhod Pope Francis ulathong yu Reverend Bernard Laloo jong Shillong Archdiocese kum u auxiliary bishop ubanlong nongyarap jong Archbishop hapo Shillong Archdiocese. Hado mentau Reverend Bernard Laloo du Chancellor jong Shillong Archdiocese. Lakha yu Reverend Bernard Laloo hakakhan rio tadik ujaliu syajar kandai spa nyopun rio hakashnong lai lingkot Meghalaya. Ula syakantang lingdo hakalai poterik uyayong jan rio. Hadin baladep syakantang ula trei hapo ke Shillong Archdiocese kumu assistant parish priest ke St. Paul's Parish apa Shillong house nam Arjan rio hado Arjan nyo. Hadian kani ula di administrator jangka Christ the King College Shillong house nam Arjar pra. Ula shimtiru kumu Dean of Studies ha St. Paul's Seminary Shillong na dos nam Arjar kandai hado Arjar khatsan. Reverend Bernard Laloo ula longru principal jangka Divine Saviour High Secondary School Laimkra house nam Arjar khatsan hado Arjar khanriu. Ula bad kumu director jangka Social Service Center Shillong na dos nam Arjar khanyo hado Arjar arpuwe. Ula longru udkot hapoka Caritas India na dos nam Arjar puwe hado nam Arjar pusau. But na dos nam Arjar puar hado mentau Reverend Bernard Laloo udu Chancellor jangka Shillong Archdiocese but parish priest jangka Cathedral of Mary Help of Christian Parish Laimkra. Reverend Bernard Laloo omtang baula trei hakikam jangka balang henry ula deiru dekot berim hapoka Farmers Commission parkum juru dekot berim hapoka State Tuberculosis Comorbidity Coordination Committee jangka Sorkar Meghalaya. Reverend Bernard Laloo la pendap jingpuli bachelor's degree haka subject education but masters of arts haka subject sociology. Na lorba la pendap post graduation diploma haka line counseling psychology. Kajingpen bena halor kani kajing Thung yu Reverend Bernard Laloo kumu auxiliary bishop mentagsi sajany Rome but ha CBCI Center ha Delhi do Father Matthew Kuyikal ubadi Deputy Secretary General Catholic Bishops Conference of India. Ordinasi seperti boleh berbentar seperti orang seperti yang Archdiocese. Kalau seluruh orang berlanjut dan kecil dengan boleh berbentar dalam serai dan jalan lebar kalau dalam yang tahu dan lebar baik kecil seperti sedikit baik maupun kecil dan pelan yang lebar. Bahawa seluruh apostol museum berada di bawah desa Shillong. Perempuan berbau seluruh desa Shillong juga rumah, juga anak-anak, juga saudara, juga seluruh pada Shillong dalam tiada Archdiocese. Kemen bakral bawa Papa Kuat Pope Francis ulatung saya Father Bernard kum auxiliary bishop joka Shillong nama Shillong kalayar iladon bun parish konben kiring uranium ipai berengej amar kata kalong ke bakia ke kam de hakaji I jok bahalor ke pabakot la I bain don kam nong yarap gumta hakaji I bet jong pabakot ula thong yau Bernard penolong chancellor mat parish priest jong ka ni katedral hi balong nong erap Australia kamat nong erap lan baru kikam kiju hi baru bishop ki kitre mo kajing kentang sadar kajing camp kajing sacrament bakher ki administration kikam mentre kikam yalap kikam ban lech ki parish ban lech kikam bakher kam sim ban kam manang pen sting chu ya kekam ban nang pen poiru yang I syaki ba Siki Runiam, Siki Parish, Fair. Nana kata daw labu kanang yang unong yarap kanang baginduk la ban I shoot kasi imersim. Ay ngu yung pala kani kasnam jubilee arya akusan yoro ya kani kasi ku bakarpang su pala nagabalabu yaw newu. Bishop auxiliary banyarap hata Archdiocese ni kadaw I gunbox siya in duhay uplay pag Archdiocese kanang kiw siya prang aki kamersim
hakikam jing pen roi hakikam jok jing pen pha jing ai khup lei de pigi media association ki pat ba bero ling dok kroniam bat kham ta me sungu yo pa khoi ko Francis ba non sio changi ba tre dia changi bola penyo ya fra banat ko mu auxiliary bishop jok Shillong Archdiocese jadi kajing yo auxiliary kam dei tang mano shabhoi ni sibenta ne i trela la don kam hani a is i trela don kam male shabhoi habi di bai lang ka kam ma kam yo ala ka jong tu yo alang baro ka is batari boy ilong la kam nang pesting sisu emi bat ding la tung sisu sa angot episcopal advice menyerap yang ni manang pesting sisu nang poish ki pai ba na kadai ka jing thong yo bishop thamai kata na itla dan do jing kam thamai dika janga ba kita ti la dan kai kumana ini pat kalong ba wat mi ke bishop ro ngin na ban poi dot mo ke dan kam ka discipline ha ka diocese ikam prepare mo ik ban chuo seminary ban chuo ku kana saret mani trailang ke jing ha ka social work ban pin pha shu ha ka jing ya dei jong pai ba bat kon ra jing sok jing tli ka jing long thawai ta ke na phung khanang ki ni an nang pasti shu yang ni nei nang pan pha shu ki ka kata